Mama Pilala, reng lokal a gobyerno ning Makabebe, Masantol, Santo Tomas at Minalin para kingagara na pamagumpisa ning dredging operation bilang solusyon king maluwat ng problema ning albug king karelang lugal. Agpangking consultation apeni muna ng Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok Sagum king genapan na flood summit king 4th District. Kaya bereng kongresista ning Central Luzon api kasunduan da na ing dredging ing peka mabilis at peka epektibong flood control measure para kareng amanwang balen. Ang pangkareng opisyal, reng apat a balen, aatopan king mababang parti ning dalawigan at magsilbing catch basin ning Danum, Bayo Taglus king Manila Bay. Inya kritikal ing pamaglinis king pidadagusan Danum. Bistamat pansamantalang alang flood control infrastructure projects ngayong 2026 uli ning National Government Directive, tutulak king dredging bilang immediate intervention bang mabawas ing epekto ning high tide at balawo sa yalbog king lugal. Makasadyang daptan pa si bayong consultation king tuto king Paruminggu kaya bereng LGU bang plancha ning implementasyon ning proyekto ngening Kaleldo. Peni muna ng Congressman Bondok bilang pamuntok da rin kongresista king Central Luzon ing proyekto kaya duwangan rengaluwa pang key officials kabilang na dina DPWH Regional Director Arnold Docampo, Bureau of Equipment Director Jason Declaro, Planning Head ning Region 3 at District Engineer Alfie Lejarde. Gawan niya ing dredging by administration nung nuka rin diesel fuel mo ing pakibata ning national government. Sinigurado na naman ing Bureau of Equipment na mika CCTV monitoring kareng dredger ba nga siguradong masalese at transparenting operasyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.